Božić je. Isus, spasitelj naš, rodio se prije oko 2000 godina. Ali on se rađa i danas. U ovom kratkom videu prikazat ćemo vam kako bi to izgledalo da se Isus, spasitelj svijeta, rodio u našem mjestu i u naše vrijeme. Ajme, Marija, kako bi rekla da tebi dobro stoji plava kosa? Ha, jesi vidjela? Znači, danas sam se digla u 7, pa sam išla u spizu, pa čisti, pa spremaj, pa kuvaj. Pa mi je došao ni Zaharija nervozan, doma nešto, da mi je koma. Pa rodice, kome ideš išta u život lagano? Tako već 10 dana ne znam di mi je glava, tako sam ti neki dan. Gasi mobitel. Pa ženo, pereni ja po kući. Mario, zvoni ti mobitel, ugasi ga. A vidi, odgovorio me neki Josip na story. Ma stolar. To je onaj tvoj budući, znaš koliko je ljubavi počelo preko Instagrama. Je. Znaš šta, aj nemoj ti mene zeza, ja ti idem doma, izgorit će meni ručak ako se mi vidimo. Mua! A di si, Mare? Haram. Srce. Pa ne znam, vidit ću sad. Dobar dan, izvolite. Može meni 2 deca mislimo. Da, želi, nemamo to ponudi. Onda celj. Ja ću vam čak pomoći. Hvala. Eto, Mare, drago mi da smo se napokon upoznali. Mislim, dosad smo se znali samo preko Instagrama, tako? A mislim, meni je drago, mada ne odgovaram baš na onake upade na Instagram, ali ovo mislim da je neka čudnija situacija. I ti tako misliš? Mislim. Jezično. Molim, koga sam memorirala ko anđeo Gabriel? Neka me sigurno uzela mobitel i hakirao. Zdravo, Mario, milosti puna. Ne boj se, Mario, našla si milost u Boga. Začećeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Emanuel. On će biti velik i zvat će se sin Svevišnjega. Ali ja svog muža ne poznajem. Duh Sveti sići će na te, Mario. Sretno ti i memoriraj moj broj. Trebaš mi, Marija, od neba do neba, od neba do neba. Šta ti radiš ovdje? Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju za svoju ženu. Koju Mariju? Koju si komentirao status na Instagramu. Molim! Što je u njoj začeto? Začeto je od Duha Svetoga. Ona će roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus, jer će spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Šta? Dođi za 5 minuta u park, moram ti nešto reći, Marija. Mare, šta je bilo, Mare? Josipe, moram ti nešto hitno reći. Čekaj, samo da ti kažem šta se sad upravo desilo. Znači, ulazim kući, neki lik mi sidi na krevetu i govori: Josipe, ja sam anđeo. Ja šta? Govori on. Znaš li šta je s Marijom? Marija je trudna. Trudna sam. Šta si? Trudna. Izabrani smo za nešto jako veliko. Ali on je rekao da sam ja otac. A mi ništa nismo napravili. A znam. Hajde, hajde. Evo mu lavanta. Ne radi. Pa di sad ne radi? Kom će da?
Ajde, molim te. Dobar dan. Dobar dan, molim vas, možete li nam pomoći? Žena mi ima rodi, ambulanta je zatvorena, tražimo neki smještaj. Žao nam je. Dobar dan. Kuća je puno Šta je bilo? A tražimo smještaj, žena mi ima rodit, a ambulanta je zatvorena. Žao nam je, stvarno, mi nemamo mjesta ovdje. A prostite, stvarno vidite da je u kući Ne možete nam ne pomoći. možete, tražite negdje drugo, mislim. Ali... Šta ćemo sad? Ajmo dalje. Dobar dan, šor! Molim vas. Možete li nam kako pomoći? Žena mi ima rodi, ambulanta je zatvorena, nemamo smješta, nemamo ništa, molim vas, možete li... Naravno da možemo, nema nikakvih problema, moja žena će vam reći pored detalja ako smješta. Pozdrav, pa ovako, znači inače vam je za jedno noćenje 130 eura, ali pošto je vama hitna situacija, možemo da za 90, a? A oprostite, mojoj ženi nije 90 nego 115 u ovakvim situacijama, ne znam zašto je uopće dan da priča sa gostima, nema pojma. Ali šor, ja imam 13 kuna. A oprostite gospodine, a vi ništa smješta, hvala i sretno. Sretno. Ajmo, čao. Šta je ovo? Šta da je? Ne mogu vjerovati šta sam pročitam. Pogledaj na portalu da bi radio. U malenoj dalmatinskoj općini u Dugom Ratu rodio se Isus Krist, Sin Božji, mjesto rođenja preambulanta. Nemoguće, moramo hitno tamo. A ne možemo tek tako doći, smo kralje, moramo donijeti. Što? A možemo naručiti nešto najbolje, tamo ima za sve. Malo i za malog Isusa će nešto biti. Ajmo čak. Tamo ima njaka karticu odlačena. Tvoj toga nije bilo. Radujte se, Isus se rodio. Radujte se narodi, kad čujete glas, da se Isus porodi u blaženi čas. Svaki narod